Hey guys, it's SakiV. Kimingaw ko mag-intro. Do you wanna know? Hey guys, it's SakiV here and welcome back to my YouTube channel, guys. Come back! It's real! Una sa tanan, sorry jud kay dugay jud kung nawala. Akong last na video is June pa man guro to. Ambot kanos ato basta kay June pa jud to siya nya. July na ta karon. Kaya na video is comeback video na ako. Char, comeback. basta kay mao to guys. Sorry kay dugay jud kung nawala ako upload na video kay kabalo mo gano. Nanapol si ate girl sis. Nanapol jud ko guys, promise. Nanapol ko mag-film, nanapol ko mag-edit. Nanapol ko tanan. Pero di pwede mo undang sis, you know that. Di pwede mo undang. Kung kapuyon, dapat mo pahuway radyo, di mo undang, diba? So, yes. Muna to nga. Karon na video, naka-decide ko nga mag-video na dyan ko karon kaya di na pwede madugayan kay nawa na kung kapuyon na ko, na di na ko mag-video, wa na ako YouTube. Nandiyo ko katapol-tapol, naligo na ko. Yes, naligo ko naligo guys, na, diba? So, karon dahil nga video guys is ako ipakita ninyo itong nahitabo atong San Juan. Yes, I know, dugay na dyan siya nga video kay adto pa dyan siyang, adto pa dyan siyang San Juan kay mula gito, nanapol ko ma-edit, nanapol sa ko mag-intro kay karon ako na dyan siyang gigam ag-intro kay wa siya intro kay na-excitedan ko girl, naligo ko dritso so muna to. Actually, wa kay ko naka-vlog. Ako pang tita, akong gisugo nga siya ipa-vlog kon. So, yes, tahan na kayong giyaw-yaw. Ay, by the way guys, stay tuned at the end of the video kay makikulab na ko. I'm open for collaboration chat. Yes, makikulab na ako sa mga small YouTubers. Press na ako. Collab na ta guys. So guys, without further ado, let's proceed to the video. I hope you enjoyed this one. And yeah, stay tuned at the end of the video for collaboration. Peace! See you later guys. Bye-bye! I miss you by the way. Today is St. John's Day. We are celebrating it despite the pandemic. And there are a lot of people swimming around. And of course, we are observing the protocols for the pandemic. We are following the rules. Social distancing. And we are wearing masks. Gisugo ko ni SakiV pa-vlogon. Ga-vlog ko. Hi guys. Hi. And our neighbors. Sige, smile. Sige, smile. Smile. These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. You know I wanted to stay close to God, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's not home with you, but I'm coming home. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it
it safe, 'cause it's been hard. Hey guys, so akong naong ba kay kasabot ko na itong ba siya or na pula, pero Ako puti gyapon. pero guys, ako nakitaan nga mga bata. I mean, ako nakita na bata nga hindo siya na nga ana siya na ate galanta ko sa imong mga vlogs. Ako sila Shout out. pero ako kabulos lang ngalan, pero nasa sa akong likod pero maulaw ko. So it's already what time na? Allow, ikabalo. Guys, kami kabalon sa naoras pero we're celebrating St. John's Day bisag COVID, social distancing raw, social distancing. Okay. So, nakita na nako sila guys. Paano na sila pabalik? Dangkan, mabasa ni camera. Pabalik na sila dire. Hi! Say ngalan ni mo. Hi! Hi! So, moto sila guys. Ulo ko, promise. So, ano namin na siya sun, pero ang sun, tinatapunan siya sa clouds. Naligo ko sugod one, guys. Naligo ko sugod one. Dayon, straight, walay undang-undang, walay liko-liko, walay salom-salom, niundang ko alas. Nibalik ang oras. Nibalik. Usa naman ni nalutaw na kayo. Niundang ko og kaligo mga karon bago pa lang. Shout out ni Dayan Dilkito, bro. Na, katong kakuan no. Katawag ko atong vlog. Asa ko vlog ko? Katong bang itawag ko ay kana sa ko. Katong ko maestra. Okay guys, so I'll see you later. Bye. Bye. Hey, yo, what's up? So that's it guys. Mura to tanan ang video. I hope you enjoyed it. And yes, mabura jud siya guys. And as you can see from the video guys, nakitaan tuod na ko ang isa sa akong mga subscriber, viewer. They're so cute. Like, damn, they watch my videos, bro. And wala maka-touch, naka-amaze. Kaya na din naka-appreciate akong video. So I hope to see you guys. Kamo nga nagtanaw. I hope to see you guys in personal also. So mo to guys, share ko lang. Happy ra sa channel siya sa feeling kay Day naka-appreciate ni mo, diba? So, mo to. And yes guys, about sa collaboration, all the mechanics are in the description box below. So, yes, tanawaran ninyo sa ubos para maka-appeal mo. So, kung ganahan mo appeal, you tell your other YouTuber friends. If ganahan sila mag-collab na ako, just watch, basta kahit tanawaran ninyo sa ubos guys, sa description box, nara-dira tanan. So, mora to guys. I hope you like this video. Please give a big thumbs up, share, and subscribe to my channel for more videos. And shout out to Francis Salva. Thank you for watching, and I'll see you guys in my next one. Bye! Bye-bye guys! And usasad guys, nabuang kong si OD and Township. Kabalo nga na kung nidulang Township. Nga sa una na ka na siya nga dula, pero guys, iganahan me. Like, gimingaw may dula niyag balik. Sumuto, magdula may niyag balik ang mga cousins. Siya may dulag Township. Then, sige sa may dulag si OD. So, if ganahan mo makigdula na ako si OD, guys, di ko maayo ha. Char. Because if ganahan mo makigdula na ako si OD, my username is in the screen. Just follow me. So, mo to. Let's play. Muna ko i-edit o ano ko i-video na buwang ako si OD. Alright guys, so i-insert na ako ni mga video dahil kay na-decide ko nga ako na lang sa build dire ang mechanics na akong giingon sa collaboration, and I'm using the Instagram filter sis kay ito ako sa ligrata filter, diba? Okay, so go back sa collaboration akong giingon nga hug ingon before sa video nga sa description box niyo makit-an mga sis. Ako na lang siya iingon hane. So ang mechanics is first, mga sis, subscribe to my YouTube channel. And then, second, follow me on my social media accounts, TikTok, my Facebook page, and then my Instagram. Yes, taghat siya sis, pero follow na. Para makapag mo sa collaboration. And lastly, get any videos from my YouTube and then share it in your Facebook with the hashtag SakiV collaboration. And that's it. PM me sa Instagram. Okay, let's talk about that.
portrait din siya mga sis. Kaya di mo sugot ang Instagram kong landscape. Pati mahimo.